Assalomu alaykum ва хуш омадед ба канали Синошоп. Лайк подписаться фаромӯш накунед. Пойма ина марҳамат кинед. Двойкои 70 сомонро бисёр меписанд. Кӯ пойма ина марҳамати қати почаша пойма 70 сомон. Аби пеш нишон шунте. Маташ хали млойма кишва ка пойма велюри бамбука пойма. Не, қати почаша. Почашам кишода кишва пойма. Қадиш 1 метр, қадиш длинаш 1 метр пойма. Любой намуд светош ҳаст. Ина марҳамат кинед. Нишон шунте. Не, хе светош ҳаст пойма. На қати почаша ниёч хе фасон. Габол шапка дорам пойма. Мумкин хе светош ҳаст. Хулоса як гала свето дора, метавонед ки фарнада опту меган дона меган ҳамаш ҳам я нархи 70 сомон. Маташ гарен ва хеле дешови нест. Адесон напойма. Адесон бозори корон мешава, не 12 медон даромади 12 рост миен, шашм қатор мешава, на бола нишон шуде. Шашм қатор намуд шашм қатор мешава, рияди дароз. Я дароз намедурен, сей модам ҷои Синошоп меган нишон томета напойма, на марҳамат кинед. 70 сомон хеле нарх дар ягон ҷо нест. Мо ҷо бисёр чизо дорем напойма. Озма Аяла нишон тометан будун сайт мана хабар гирен ҳатман подписаться фаромӯш накунед, лайк комментария нависен. На марҳамат кинед.